Haka jingrung jangka kete hamman lagi tliu ying jangka snong Jowai West Giant Hills District kiba pendon kam bam di nakawa mentru bat kabala kiu sendon hagi top bat ki kiu pelang jangki pat ba nong chong snong nakadaw ka jing pentrei ka surok ba penyaso na triyong riang syaklit terci bat ki wei ki daw kala penlong ru ekawi ka seng ka hinyaw trap integrated territorial organization environment protection cell hapo ka jingelam general secretary sengkemi ubadai ru chairman ka environment protection cell uba one horn dakar kila lej jurip ya kateka wa kajinga jurip jong kateka seng kadai ka baki kwa ban lap ya kajing shisha bat kajing mi ki khubor ya ka baka seng kala bu jing kli ya ka sarkar jalla bat kajing bam trekam kita ki consultant ka baka sarkar kala tung ban pet ngor ya ki kam bala benchat haki bat ban kentu ya ka national green tribunal baka dei ban tuklar ya ka kam kumba kala le lang bat kajing ti doyong bat ru ka kam khayi doyong nakaliang ka hitu kalau bahatu ka company ka berpentrei kete ka surok kala yo jing bet nem na ka Ministry of Environment and Forest ka bala tip kum ka environmental clearance king liang ka hitu environment protection cell niladon ni ka kawa mentru kabadon sab khap sor jawai kabadai ka wei ni kiwa ka ba lapsa umdi ya ka sor jawai boros kata ti ni kum ka seng hapo ka environment protection cell hadin mengile yo ay kijing ujor na babon balang jung pajba jung ginong song juwai ba kelarong ngani ko kepala sai ki bros kata andre kendit kensan hagin gisni at singla sni sedien ka kelarong bat kamlong shu bandi lani ban sum ban sai ti ni kum gaseng ban sai ban simi ni gesen jam ban hiar chadu sini sa sport sani kawa ban sakila dalaki jong khmat ban wat jing sisha andre yang dalam poin ni ngilap sisha ba kalong sisha kumba kubur kipai ba kawa kala kalarong kadai halor na kadang jong ke jing ti pathar yo ni bypass jing tre pathar klem da bodi ta kendon jong ka environment ti hakum gini ki por ni kum ga sengi kwa ban bu jing kli ka government saya kata ke environment committee saya jang kata ki expert committee kita ki consultants ke bak sarkar kala thung ban pengor haki benta ba pher khamtam hakabai dei bat penne besa ya mai mariang ngili hakini sngi benai bak sarkar kala ngai commitment kala kular ban penbha penmiet ban penne besa ya mariang hanre abangi hakum kini ki jingjia hakadiga than juai ba kejing penjulor pencaklia ya ke giwa kalau enggak ai ke ba nyimla bat priang bat kani kamat kelak taru ya ka fundamental rights jogi nang syong sinong hakabaka way niki lines jang ka fundamental rights ka bala kadau syai bang right to life lada kinong syong sinong kim ya ko umbam ka ka babiang bandi hai kata kin laben enjoy ya kata ka right to life tis kaberu ngabo biang ngajingkli government habakum kini kipor saya ja kata ke NGT kani ke jingkli kam dei tangai government hanrei wat ke NGT ro go NGT wat interfere tang hakikam dawyong wat interfere tang hakikam ti dawyong hanrei wan interfere ro hakum kini ki khep kiba kinong song sinong kimat kini ki jinge kini ko umsaw namar ba ngitip ba ke NGT kadon ka benta ban interfere hakum kini ki ban kimat namar ba ngi hakini ki senam sedien ba ke NGT kala penmi ka hukum order hakini ki pra senam ki bat hawing hakini ki marjan bat ngi wa ba kidon kita ki distance bang sispa mitar kim dei bat hawing hawa ya kitu ki benta kitu ki por ngi ka NGT ka wan sakman ban penmi kita hukum hanrei hakum kini ki por bat ba kinong song kidon kam ka NGT ban interfere ban tuklar lem he kani ka kamyam lani ka hakum no hakabakum no ban penyo ay ko ka bakhoy ka masngur kaja ka NGT Tis kaberu ngabo biang ngajingkli government ngitip syai ba kanega government MDA kadega way na government bala thau history hapo ka jalam ikhalia nadu bang yo ye state ka pura ba kalai kadai ka sarkar ka ba bon kita consultants kita ka expert hakum kini ki puni ngila sekhi ba hasne maladep ba lokal mle ma wailat kisla ngajingkli ya kanega umngot water supply inti po juai kila kular kila kubur ba ya ke umngot project kala long complete bat kala commission kabamut sin bala ang commission kabamut la kala
ka galak poi hamman lagi tlu yang hanre habengi hagi diski habengi lap ngi syam hiwat jing sia hanre hadu menta mene ka ka pedai ban poi na po ka ngot hadu menta klempat poi setia ko sor jwai di sakabiru ni thomula ba yu local MLA jong ka jwai udairu chairman jong ka environmental committee jong state government di habadai bekum ni hadu kini kesingi ke pamta hadu kini klimat ke pamta syam lakren AA halor kani ke jing dia halor kani ke jing jaklia jong kani ke kani ke wak mentru ke ke balapsa yang kinong song kinong buai di company ba he's not capable to be a legislator long fit ban long unung hikmat long responsible yak kinong song kinong juai kibala kersan yu hakini ki snem posedi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom syed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya